Mu gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye bari mu gihugu cy'Ubufaransa birumvikana benshi babajyanye n'abafasha babo. Madame Jeannette Kagame rero nawe n'umwe mu bagiye muri iki gihugu cy'Ubufaransa, ndetse uyu munsi ubwo Perezida Paul Kagame yabonanaga na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa bakagirana n'ibiganiro bitandukanye, yanagiranye n'ibiganiro na Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Akaba rero mu by'ukuri muri icyo gihe Madame Jeannette Kagame nawe yarari kumwe na Brigitte Macron, umugore wa Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa yitwa Brigitte Macron. Akaba rero nabo mu by'ukuri baje gutembera rero mu by'ukuri ahantu bigaragara ko ari ku mazi, ahantu heza cyane nk'uko mugiye kugenda mubibona muri aya mafoto. Akaba rero Madame Jeannette Kagame nawe bigaragara ko nyine nawe ari mu gihugu cy'Ubufaransa, aho ndetse yifatanyije birumvikana abandi bafasha bakuru batandukanye bari muri kiriya gihugu cy'Ubufaransa. Muri inama aba bakuru b'ibihugu bitabiriye ivuga ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu ku mugabane wa Afurika ndetse no kurebera hamwe ibibazo bikomeje kuvugwa muri Sudani. Mu by'ukuri ni inama rero mu by'ukuri navuga ko yitezweho ibintu byinshi cyane, by'umwihariko ku Rwanda. Ni mu gihe hari za raporo ku mpande zombi zashyizwe ahagaragara ku bijyanye n'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma rero uyu munsi kandi navuga yuko Perezida Paul Kagame mu by'ukuri uri Paris mu Faransa, aho yifatanyije n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri Afurika mu nama mpuzamahanga yiga kuri Sudani, yakiriwe na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Iyi nama mpuzamahanga rero yiga kuri Sudani ikaba yabereye i Paris mu Faransa ku munsi ku itariki ya 17 Gicurasi 2021, uretse abakuru b'ibihugu yanitabiriwe kandi n'abayobora ibigo by'imari ku mugabane wa Afurika. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje kuri Twitter ko Perezida Paul Kagame yahuye na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron, aho bombi bitabiriye inama. Ntabwo kandi hatangajwe ibikubiye mu byo abakuru b'ibihugu bombi baganiriye, gusa ibiganiro hagati ya Perezida Kagame na mugenzi we Emmanuel Macron byabaye nyuma y'ukwezi hasohotse raporo ebyiri zacukumbuye uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Izi raporo zirimo izweho na Perezida Macron yitiriwe Duclair ndetse n'iyashyizweho na guverinoma y'u Rwanda yitiriwe Mize. Izi raporo zombi icyo zihuriyeho ni uko Ubufaransa bwari buyobowe na François Mitterrand kuva mu myaka y'1990 kugeza 94 bwashyigikiye mu buryo bugaragara leta yari iyobowe na Habyarimana Juvenal, ari nayo yateguye inashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame rero ari mu Bufaransa, aho yitabiriye iyi nama zirimo iyiga kuri Sudani n'ibibazo biri muri icyo gihugu. Inama yabaye kuri wa mbere igiyemo ingingo zitandukanye zirimo uburyo iki gihugu kiyobowe n'uhagarariye akanama ka gisirikare Abdel Fattah Burhan na Minisitiri w'Intebe Abdallah Hamdok cyabasha rero kwikura mu bibazo cyagize nyuma y'imvururu zakurikiye ihirikwa ku butegetsi rya Omar al-Bashir muri 2019. Muri nama kandi harebwe hamwe icyakorwa kugira ngo iki gihugu cya Sudani kizabashe kwishyura imyenda kibereyemo Ubufaransa n'ibyo n'ibigo by'imari mpuzamahanga. Ubufaransa bwahise rero ubutangaza ko ubuzaguriza Sudani miliyari 1.5 y'amadolari y'Amerika mu gufasha iki gihugu kwishyura imyenda kiberemo ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI. Umwenda Sudani iberemo Paris Club ibirimo no kuba irimo ibihugu byinshi cyane bitanga inguzanyo, ukabakaba 38% by'umwenda wa miliyari zigera kuri 60 z'amadolari y'Amerika ifitiye abayigurije bo mu mahanga. Minisitiri w'Intebe wa Sudani Abdallah Hamdok yabwiye abitabiriye inama ko yizeye ko igihugu cye muri uyu mwaka gishobora kwishyura umwenda wa miliyari 30 z'amadolari y'Amerika ibashije kugira ayo ikurirwaho no kubona amasezerano y'ishoramari yava mu nama ya Paris. Leta ya Sudani kandi iyo iri kugerageza kuzahura ubukungu bw'iki gihugu bwashegeshwe ahanini bitewe n'ibihano mu bijyanye n'ubukungu cyagiye gishyirirwaho n'ibihugu bikize. Ku rundi ruhande ariko kandi iki gihugu kiracyafite ibibazo birimo kurangiza intambara n'imitwe kwaje intwaro mu burengerazuba mu gace ka Darfur ndetse no muri leta y'amajyepfo ya South Kordofan na Brunei. I Paris mu Bufaransa kandi kuri wa kabiri tariki ya 18 Gicurasi hateganyijwe inama y'ihuriro ryiga ku iterambere ry'ubukungu bwa Afurika izaba yiga ku gushakira hamwe uburyo bwafasha Afurika akoze ibicyuho cya miliyari zigera kuri 300 z'amadolari y'Amerika mu bukungu bw'uyu mugabane nyuma y'ingaruka za COVID-19. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze mu Bufaransa ndetse kandi binateganyijwe ko agomba kwitabira inama mpuzamahanga
mpuzamahanga yiga kuri Sudani n'ihuriro ryiga ku iterambere ry'ubukungu bwa Afurika. Ibiro by'umukuru w'igihugu nibwo byabanje gutangaza bwa mbere binyujije kuri Twitter ko Perezida Paul Kagame yageze mu murwa mukuru w'Ubufaransa i Paris ku itariki ya 16 Gicurasi 2021. Yabonanye n'abantu batandukanye, mu by'ukuri akaba yanagiranye n'ibiganiro na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nkuko munabibona ku mafoto, akaba bahuye nyirizina baraganira nyuma y'uko rero mbere y'uko batangira ibindi biganiro bitandukanye bigamije rero mu by'ukuri kubera muri iyi nama iri kubera mu gihugu cy'Ubufaransa. Inama Perezida Paul Kagame yitabira niyo ku itariki ya 17 umunsi wa none ndetse no ku itariki ya 18 ku munsi w'ejo Gicurasi 2021. Bikaba bitegerewe ko inama rero igomba kuyoborwa na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ndetse kandi ikazareberwamo uburyo guverinoma ya Sudani ishingiye kuri demokarasi iherutse gushyirwaho yafashwa kuzuza inshingano zayo, kurebera hamwe uko iki gihugu cyafashwa kugarura isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. Iyi nama kandi ikaba igomba gukoreshwa nk'umwanya kuri Sudani wo kongera kwigaragaza neza ku isi, ndetse kandi ikerekana ko ifunguye imiryango ku bucuruzi mpuzamahanga nyuma y'igihe kinini cyane yarafatiwe ibihano bitandukanye. Perezida Paul Kagame w'Umufaransa mu by'ukuri akaba yabonanye n'umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI Kristalina Georgieva na Perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde mbere y'uko yitabiriye inama mu by'ukuri irimo kwiga ku bibazo bya Sudani niyo gutera inkunga ubukungu bwa Afurika. Yahuye n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Perezida Emmanuel Macron. Ni mu gihe kandi hari raporo yakozwe mu minsi mike ishize yanagarutsweho cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni raporo yiswe Declare, mu by'ukuri yitiriwe Professeur Vincent Declare wari ukuriye itsinda ry'abashakashatsi bakoze iriya raporo, mu by'ukuri igaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni raporo yagaragaje ko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira no gutera inkunga mu by'ukuri leta yakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. U Rwanda narwo rwakoze indi raporo yiswe Mize, nayo igaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Urebye ni raporo zisa nkaho zifite byinshi zihuriyeho. Hanyuma rero uretse kandi izi nama ebyiri Perezida Paul Kagame agomba kwitabira, makuru dukesha Jeannette Afrika avuga ko Perezida Kagame agomba kugirana kandi ibiganiro na bamwe mu bahoze ari abofisiye mu ngabo z'Ubufaransa bari mu nshingano hagati y'umwaka wa 1990 ndetse n'umwaka wa 1994. ubwo we no kuvuga Kagame yarayoboye urugamba rwo kubohora igihugu. Ingabo za RPA Rwanda Patriotic Army zari zihanganyemo na leta ya Habyarimana yanakoze jenoside yakorewe Abatutsi ishyigikiwe n'Ubufaransa. Bivuga ko gahunda rero y'ibi biganiro yanogerejwe i Kigali ku itariki ya 9 Mata. Byagarutsweho mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na Professeur Vincent Declare wari mu ruzinduko i Kigali ubwo yashyikirizaga umukuru w'igihugu raporo ivuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Professeur Vincent Declare yavuze ko muri iki gihe umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda wafashe icyerekezo gishya. Amakuru avuga ko muri iyo nama kandi Perezida Paul Kagame yagejeje kuri Professeur Vincent Declare icyifuzo cyo kongera guhura na General de Brigade Eric de Stabenrath mu mwaka wa 1990. Bivuga ko bombi bitabiriye amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Fort Rive North muri leta ya Kansas, imwe mu zigize leta z'Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Perezida Paul Kagame wari woherejwe na Uganda. Mwanya wa Fred Rwigema ntiyabashije gusoza amasomo ye kuko yayacikirije nyuma y'urupfu rwa Rwigema wishwe mu minsi ya mbere mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Undi Perezida Kagame azahurira nawe i Paris mu Bufaransa ni uwitwa Jean Vérin w'imyaka 86 wari ushinzwe ibikorwa by'ubufatanye mu bya gisirikare muri leta y'Ubufaransa hagati y'umwaka wa 1990 n'umwaka wa 1993. Usibye abo bagabo, undi watumiwe muri ibyo biganiro ni General Patrice Sartre wari muri operation Turquoise mu Rwanda hagati ya Kamena na Kanama mwaka wa 1994. Gusa we ashobora kutitabira kubera ibibazo by'ubuzima bwe bivuga ko butifashe neza. Undi muntu wari mu Rwanda mu ngabo z'Ubufaransa uzitabira ibyo biganiro ni Colonel René Garni w'imyaka 81 wari umukuru w'ishami ry'ubutwererane mu bya gisirikare hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda wakoreraga muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda. Usibye abahoze ari abasirikare, Perezida Paul Kagame agomba guhura kandi na Yannick Gerard wari ambasaderi w'Ubufaransa muri Uganda mu myaka y'1990.
u Rwanda n'Ubufaransa kandi bimaze igihe mu rugendo rwo gushaka uko byazahura umubano umaze imyaka warajemo agatotsi bitewe n'uko iki gihugu cyo mu Burayi cyakomeje kwinangira mu by'ukuri kikanga kwemera uruhare rwacyo muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma uretse ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame uri mu Bufaransa yagiranye ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akaba rero mu by'ukuri mu itangazo biro bya perezida w'u Rwanda biraje urugwiro byashyize kuri Twitter byavuze ko abakuru b'ibihugu bombi bagiranye ibiganiro ku itariki ya 17 munsi Gicurasi 2021 mu mujyi wa Paris, aho bagerera mu nama mpuzamahanga yiga kuri Sudani n'ihuriro ryiga ku iterambere ry'ubukungu bwa Afurika. Ati uyu munsi Perezida Kagame yahuye na Perezida Tshisekedi akaba n'umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mbere y'uko haba inama mpuzamahanga yiga kuri Sudani n'ihuriro ryiga ku iterambere ry'ubukungu bwa Afurika. Ati nubwo ntacyo uruhande rw'u Rwanda ruratangaza ku biganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye, ibiro bya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo byavuze ko umukuru w'igihugu Paul Kagame na Perezida Tshisekedi kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika baganiriye ku bijyanye n'ibyo umuryango wa Afurika